Na čelo međunarodnog balkanskog takmičenja vina Balkan International Wine Competition izabran je Igor Luković, vinski kritičar i publicista iz Srbije, objavljeno je u Skoplju pred međunarodnim timom vinskih sudija na svečanosti povodom završetka ovogodišnjeg takmičenja. Igor Luković je na mestu predsjednika Balkan International Wine Competition zamenio Konstantinosa Lazarakisa, grčkog nosioca titule Master of Wine, koji je na čelu regionalnog vinskog prvenstva proveo proteklu deceniju. Ovo je prvi put da sudija iz naše zemlje staje na čelo ovako uglednog vinskog takmičenja. Balkan International Wine Competition je manifestacija koja okuplja vinare iz 20 zemalja Balkana i svake godine održava se u drugoj državi. Na ocenjivanju žiri sačinjava više od 30 vinskih kritičara iz celog sveta, među kojima su mnoga slavna imena i nosioci titule Master of Wine, koja predstavlja jednu od najvećih počasti u vinskom svetu. Medalje sa vinskog prvenstva Balkana smatraju se izuzetno relevantnim i važnim na vinskom tržištu, a vina koje su prethodnih godina ponela zvanje velikog trofeja ili neku od zlatnih medalja stekla su veliki ugled na matičnim tržištima, ali i na međunarodnoj vinskoj sceni. Igor Luković je dugogodišnji sudija na međunarodnim vinskim ocenjivanjima i jedini srpski predstavnik na najvećem i najvažnijem globalnom vinskom ocenjivanju Dekanter u Londonu. Osnivač je i glavni urednik magazina Vino i Fino, te jedan od pokretača Međunarodnog dana Prokupca, srpske autohtone sorte vinove loze. Izuzetna je čast doći na čelo ovako važne manifestacije, ali i veoma velika odgovornost naslediti Konstantinosa Lazarakisa, jednog od ključnih autoriteta na međunarodnoj vinskoj sceni. Balkan International Wine Competition svake godine vidljivo raste i postaje sve relevantnije takmičenje. Ne radi se tu samo o sve većem broju izvanrednih vina i vinarija koje učestvuju. Radi se o poruci koju ovo ocenjivanje šalje tržištu i svetskoj vinskoj sceni. U protekloj deceniji uspeli smo da vinski svet uverimo u autentičnost i kvalitet vina iz balkanskih zemalja i daću sve od sebe da tako ostane i u narednim godinama, poručio je Igor Luković.